Кім егер біздегіл Кімдір сенің халқын урфадетлер бармы? Йоқса дігерлерін қанун сені тез ютармы? Сайлав тек сенден, душын күн-күнден, вақыт кене беклемей мұтлақ бүгінден. Бисмилля деп сен әрбір ішні япсан, бақсан нәтижелер келер қысмет олса. Мында қызмет бет әрдақада туфған топрақта, туфған ватанында, медениет ішінде олмақ борч бойында. Ана тілні білмесен айып дегілмей саңа, не қадақ жоқ астрет бізім милет чекті. Қабатсыз өмірлер бұ дүниядан чықты, сөргілу қиянық сене қырдортынжы. Бұнда наведа джинает халқымызға қаршы, апансыздан чықайды өлімлер ачлық. Санки демек бірден бір жүректе бин мұх, бұны ұнытмайық біз. Ама бірлік қайда? Аталарымыз темелеткен елда, бір ел, бір мақсат, бір тіл, бір фікір. Бұны білмесек, ажаба кім білір? Кім білежек? Егер біз дегіл, кімін кешап әтежек? Егер біз дегіл, өмір бір имтихан, бұ дүнияда тамам. Біл не ерде әліал, не ерде арам. Кім дуалар оқуджақ? Егер біз дегіл, кім несіл құрачақ? Егер біз дегіл, өмір бір имтихан, бұ дүнияда тамам. Біл не ерде әліал, не ерде арам. Саба әрте тұрғанда, ақшамы сеятқанда, күнлері девамында, ақылында тұт. Ұнытма кім сен, кімлер тамырында. Еларнен халық азапта қайтты, кене үміт, тарихны біл. Кім, егер сен дегіл, ана баба доған ернін доғру бір векіл. Ялы бойы дақлар чөл бірлікте құвет, арам олған шайны алсан, юректе қасывет. Пек мұқайтыл, арам yollar çok, ama bizim adetke көре олар yok еді yok. Yarınki alımız ne olacak aslı, takdirimiz bizden gayrı kімге bağlı? Ana тілні tapyaşlıktan öğrenmek керек. Ya bilmesen nasıl Kırım tatarsın sen demek. Vakit hum gibi beş parmak arasından, Kırımlığını yaşaganda bilgünен korçala. Haqiqatlı iman olmak gerek, tek hatırla dünyaların başında. La ilahe illallah, bir yol, bir maksat, bir din, bir fikir. Bunu bilmesek acaba kim bilir? Kim bilecek? Eğer biz değil, kimin keşaf edecek? Eğer biz değil, ömür bir imtihan, bu dünyada tamam. Bil ne yerde elal, ne yerde aram. Kim dualar okuyacak? Eğer biz değil, kim nesil kuracak? Eğer biz değil, ömür bir imtihan, bu dünyada tamam. Bil ne yerde elal, ne yerde aram. Kim bilecek? Eğer biz değil, kimin keşaf edecek? Eğer biz değil, ömür bir imtihan, bu dünyada tamam. Bil ne yerde elal, ne yerde aram. Kim dualar okuyacak? Eğer biz değil, kim nesil kuracak? Eğer biz değil, ömür bir imtihan, bu dünyada tamam. Bil ne yerde elal, ne yerde aram. Urf adetler tilimiz, medeniyet bilgi dinimiz bizim kollarımızda. İnşallah.